Do kraja ove lekcije čitat ćete nova korejska slova. Bez pamćenja. Idemo. Zapamtite tajnu hangula, svako slovo ima oblik vaših usana kada ga izgovarate. Sada samo glasnici. Slušajte i gledajte linije. A, O, U. Spojite suglasnik i samoglasnik i dobijete slag. Kao kockice. Vaš red pročitajte ovo naglas. Pauzirajte ako trebate. Fantastično! Upravo ste naučili 0 suglasnika i 4 samoglasnika. Već možete čitati više korejskog nego jučer. Sada to zadržite. Idite na korean.viasaum.com. Besplatna praksa, bez prijave. Link je ispod.